Masjid Miftahul Jannah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Guys, video iki arep awet 5 detik kas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Tidak puasa kan dapatkan dosa. Sahur, 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 sahur. Ayo kita sahur. Bangunin bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin kesiangan. Bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin kesiangan. Kita bangun sahur, esoknya kita akan berpuasa. Berpuasa kan dapat pahala, tidak puasa kan dapatkan dosa.